party baca political activities je o ti pahati do phano kusuk gerak keplai kayaknya di musuk nai jotono no kobogo o sini TPS ki party by baksak lagi kethangi samuk lagi bus kange o ti pahano kaha tereng naithok srai se o hano basamanen bangai jotono kobogo te jotono lamjaksu hambai Norjakha pono kahamge sinuiman kana bongka Madam Patal Kwina Jamatia President TRPCL Chairman Boaki Tipe Party ne leader tomani thiaba lajak saljora Tipe Party by promoter party ne kesaro kethalai ma yange paiteko Madam Patal Kwina Jamatia bini Tipe Party no ya kare BJP politics party o warik saka habuithangka eba join khlai rikha BJP party hapa ya kula bubakrana salpurum hamya sayahne yashi surse kok samang amsuk saljora line of hakya and tabu hinke bubakrabo BJP party by alliance eba milui thangma darte Madam Patal Kwina Jamatia shiring engge job engthangka but laithane salo Madam Patal Kwina Jamatia press meet khlai saka botabu katal party snamsne of party ne mungtonai TPSP abo BJP party ne antaro tongkino dopani bagi samung khlai tongnai Madam Patal Kwina Jamatia abo hake warik joto lokoni puskango katal party sanamna kok sawino rikha eba sawkhana rikha phiaba Madam Patal Kwina Jamatia BJP party tongputi se tesha katal party khana henma kokno BJP party tone kebama loko bilakhano sajaglia naslar saka tangke hinkai BJP party tongke dol khagi sikago BJP party no nosto khanya nayo abo hake party ni kebama loko hamya wansuma bai paithak phasingo BJP ni in charge Sunit Sarkar laithane salo chini Madam Patal Kwina Jamatia no BJP party ne expel kharika eba party ne nori rikha te nor a notification notice display kamke nukine mankana Madam Patal Kwina Jamatia party ne expel khai rizamani notice tabu Madam Patal Kwina Jamatia party ne se Norjakha hankai bini TRPCL chairman post le tora tongno tongkalak lokorok amabo wan sulai tongo abono te jing chikonsa kono sanai bini a chairman post amsik eji nang plesake Norjane hene kebota wan sudi ebota khakalaji because BJP party ne borok tamu step naharo abu kebsia zero ni hero ongebo mano hero tomani zero bo onge mano o kokthane je wan suna kran kamke wan suge naledi Miani salo se Madam Patal Kwina Jamatia warik monaye katal party khanya kok sai tongjamani oma srapjana oloke party ni se nori rijaksu Madam Patal Kwina Jamatia no saba ati katal party khanya kok wansum rikha sabani kobo is samung tangkana Madam Patal Kwina Jamatia plan wana masingsa tangke henkai abo nung ang jasapana joli naitya nijini party TPF ya kare se BJP party hawi thangka abun olafano se tesa katal party khulugi tongu ke abo ekdom chayano kalayo eba joli jane kok Madam Patal Kwina Jamatia nung amsuk se katal party khana musungke BJP party ya kare no katal party khaiman kamu phiaba nungle BJP party tongu se tesa a jagano katal party khai tongu kheba abote tamo sana tongsiba belakno sayangka kaisa noko se mai kahke daily master tongo abun olo te tangi buni nogo tangi machana wansuba Madam Patal Kwina Jamatia sem abahno ungtongkata chini Madam no party ni nori rizama rok nuke bono khairugo tamni hinbaba khorsa chini borok no tini tiprasino bule joto se party by party tabuni ojrai miloi thanseke kathalai samungkhai tongo phiaba bole eba Madam Patal Kwina Jamatia le samungkhana jora tabuk se party ni Norjakha tongsu abo ekdam salaliya boi thansa ma jora ke bo Norjakha boi thansa angyani jora ke bo buibe thansango Madam Patal Kwina Jamatia party ni Norjakha region kaisano bini akini TPF party khane lukorano pogi mansa kya khairma bagai tini katal party TPSP sinama darte BJP party ni nori rizakha abuno main region abuni mazara tabu sawono berne awato ke so anitra battolte munasha norle Madam Patal Kwina Jamatia party ni Norjakha kono khane nang bahima tong tam sanamusung comment ke saladi और वीडियो नो साथ तो शेयर करने ता पोटी जों नेक्स्ट वीडियो चिनी आबोनो तेटाव काहाम के वीडियो सुनामै नरजरा बोजिरनाय एबा साव खोनारनाय हामबाय।